Asifiwe. Unafika ili mukafate kusikia injili yake Mwokozi. Baraka zake Mungu wa mbinguni zishukia hapa leo. Haleluya Bwana. Aho yewe mwana wowe ufite iyo sapu imuhira ni gute bimeze? Muhira ntakigenda. Abantu bashize. Abantu bashize. Hari amakuru ufite y'umuhira? Hari amakuru ari muri iyo sapu se? Amakuru yakura. Amakuru y'imfu. Amakuru yo kunyagwa. Amakuru yakura. Ariko amana we. Je uri mu kubura ibitotsi bukamabica mu gitondo. Bano bagore bari hano. Abagore batatu hano. Ngo bari bavuye mu kane. Amareba kuva mu kane dore ko tubabagize. Kuro bareba. Izi ni zanka zose ziri yepfo zanyazwe. Uko no kubatemagura batemaguye abantu. Je uri mu kubabara nkabura uko ngira. Kababara kavuga ngo iyo ntari nshaje. Ngo ibyukuri no zamose. Naje yo batari umugore. No zamose. Kuko jewe iyo nja kungana nk'ukungana mfite nk'imyaka nk'iyo fite. No zamose. None uzoba muri iyi nzu na Kimara Rungu. Se Kimara Rungu bari mu gutekereza iki? Aho. Ukuri mukuba nguganiriza Kimara Rungu kamubwira. Cyangwa uzumubuza kuje. Musaza mwamanye se zanyumve. Tiyo nyumve. Nzamubwira nkamugatse we tubuze ureba ibihaye biberira hijya ruguru. Aho. Tiyo ngo abandi bo ngo baragiye. Kamugata abandi baragiye bo tuwogenda. Ubenti wogenda. No gucungura igihugu. No gucungura bene. Kwego ataza nyumva. Wenda katumereka Imana nayo izomugenderera. Yewe agahinda nyine kazotsinda umuntu muri umushashe. Muraho mukecu. Muraho. Ni meza. No. Sigaye ugenda tukiryamye wari wabyinduka. Ngiye mukiryamye nabasize hano. Aho. Hari abantu twari tugiye kubonana ariko n'ahantu twari tugiye kwiyakira nyine ngo twifate neza gusa. Nabacu. Umeze neza? Ndaho nameraga ndi. Ndabona aho usoma igitabo. Ndaho. Nariko nyuza amaso mu ijambo ry'Imana. Nzarira saze no turashize. Kandi uhaye uvuga ngo muvuye kwimeza neza. Se noneho Kimara. Ese tuzona umuntu ageze mu nzu kuna makuru telefone. Wabikoje kuzana ibyo kujya tukarya. Aje ngenda. Hagurukije kuzana ibyo kujya abantu. Hari umuntu urempa nsubiza gatoya. Gende kubizana. Umuntu azoyicara mu nzu nahagera wamo uhunamira kuri telefone. Siko gushika. Tuhaye uvuga ngo uvuye kwiyakira. Ariko Kimara twari twagiye kuganira gusa ntabwo twari twagiye kujya. Kumira n'isuka. Niko yewe nyamuko. Yewe mwana garuka. Ibyo byo kurya ntabizane nanze Kimara. Nanze. Nanze icyaraha. Niko Kimara. Mukecuru karavuga nawe ukagaruka abantu turirirwa tutariye. Aho. Uvuye gutema. Uvuye. Ariko Kimara upfuye ubusa nyine Nkisabune. Nayo yaraye mu mazi. Sigaye nyine wirirwa ushanyura dore amavi yose ari ku musozi ipataro wayiguza ari nzima urayishanyuye. Wishanyuye mu mavi kurasengera igihugu. Uko yacitse aho ngaho ari ugupfuka mu hasengera igihugu. Cyangwa no kwiriga ukitakita gusa gumiragura imitsi mugumiragura. Aje sinzoyicumba. Ngiye nitangazo. Niko Kimara. Wewe n'urungano rwawe rwose ruri muri iki gihugu. Abana bimuhira. Mwana niwe guhaguruka ngo muje gutabara. Njure mukuru arambona nkarara ndeba gusa mu kirere mvuga ati iyo bimana yo gihigira umuntu ngo yiyuburure nk'inzoka. Namye nsubira mbi nkumi nsubira imuhira. Ariko Kimara n'inkuru n'umubaza. Hunaniwe kuja gutabara imuhira ngo kurasha ngo kwicara ku gatorero n'abandi bagabo hari. Ese ako kanyagwa kagatorero kari hwi. Ariko se mugiki bakuntumye none. Hinde wakuntumye. Urebe ukunda tashe msaza amari nayihuta bagiye kujyana amaraso y'ugatorero. Kandi ako gatorero kabakuzo abagabo bagende gusa ngo bicara hari. Muzamuvuga iki? Niki muzamuvuga kidafite icyo cyungura ku gihugu?
Maramukecuru ngo mba navuze. twari kumwe n'abandi basore hari ibyo turimo twatuganira Ibiki bijanye izihe zirakabura ziduteza imbere iyo muratera imbere igihugu cyashize mwana niwe kuzamuka ngo muje gufasha abandi ngo muri cyaho kugatorero ariko gusaza biragatsindwa jewe utakicunamuka ngo iyo nje kuba ndi nkumubu nyine mba ndiyo ibyukuri mba ndi muhira ureba imbaraga wibitseho usigaye ugenda afunguye amabuto y'isimisi unaniwe kuzamuka ngo uje gufasha abandi unaniwe kwicaza bari abasore bose ururushesho rwawe aba bose mwirirwa mukitakita ngo mubagishe inama mwese muzamuke muje yaguze isimisi yama iciramo aho yazanye ibigango usaza mayinasi ntabwo imuvugaga ivyo bigango kuragira aba bantu bahaba kwishurira inzu iyo babari bagumye nyine ngo banayirekega uza wirirwa urarironda hangaha nanone uvunike naho kuzubyuka ngo utemye imitsi mu miraguru uje kugatorero ivyo bintu ndavyanze Kimara none kuramwirongire gute kurabona jewe nkori ija gutabara uko nguko agahinda kose mfite nukuntu ndore sigaye nambara amasogesi dore ngiye kurampararutse nawe ukene ngenze nje gupfa ukugaba abandi barabahararutse hese upfiriye mu gihugu ugapfa nk'intwari y'igihugu kuragira ngo ubupfuye nabi birarutwa nuko uko agahinda mfite nuko ndi mukubona ko nzogwa muri iki gihugu niko gahinda mfite iyo banaringuye kwitongo nanone ko bazavuga ati dore mukecuru aho yaguye huko ntibibateye isoni abasore mwujuje n'imbaraga abasore bibituza bibigango mugeririya ngo munaniwe kuzamuka ngo muje gutabara igihugu abakecuru bashize abasaza bashize abana b'imyaka 13 bashize 14 bashize 15 ngo nibo birengereye igihugu murahangaha nibibazo bagiyiriya abandi se bangana musaza mayina ngo bagume badwerenga imitsima gusa ngo ko muragize uzabiki z'abanyakenya ngo ibiki mugume mu miragure gusa tuki nasokoza n'umusatsi hese wagiye utsinda hasi ugasohokoza mbere yuko asohoka muri iyi nzu uratsinda umuntu ukuruta cyangwa uratsinda umuntu kurusha imbaraga nzakora mubwira nzamubwira ngo wishwe n'agahinda jutagira urukuta muri iyi nzu ngo nanone nzoza ndwohereza abaguri veri y'isukari imuhira ariko agahinda nyine kazicira umuntu muri iyi nzu kubera igihugu ese mukwicu byose kuri bivugwa bikwiye kuba niki cabaye hahora habi Kimararo simbwiye umwana ngo nandebere kuri sapu ngasanga abantu bashize imuhira abakecuru batemaguwe abagore batemaguwe bakiri banzinya abasaza batemaguwe ngo murahangaha gusa ko muraguma kuzerera muri aya mazu aya ngo ko muranywa gusa icyayi cy'abanyakenya mwabona urukuta kugoherereza imuhira ngo bagura agafuka kifu nanone ga n'uwo musanzu wanyu uboneke ngo ko muraja kwicara hariya ngo mukamwica ese mukwicu ubu nyine nohereje amafaranga ni ngombwa kugenda kohereza nohereje amafaranga si ngombwa ko ngenda hoya ye woyohereza kandi ukagenda woyohereza kandi ukagenda ahubwo nareka no kugenda oya urekega noneho izo faranga ugende uzireke twebwe tuzoza tuzohereza waragiye me bacu uri mu gusanga urubyiruko ejo bundi naramanutse dore ko aya mazu yanyu nayo umuntu ari mu gusa n'uri mu kirere kugira ngo nzikiye pfo nahuye n'umuniginigi w'abasore ngo baje kukureba hangaha ndavuga ndetse abandi basaze mpaye nkoro haba abana ko bapfuye ubusanga amagihuri amabaza bose nibituza ngo baje kureba Kimararo uyu mwana wanje kwise yapfanye ubutwari uyu mwana wanje ananiwe kubintwari ngo ariko cyakozega muzehega yakazambwira nti niko nje nanje ati nje kugana nari intwari noneho ga nawe wabyaye intwari pangira ngo uyu mwana ni intwari none yeme bacyo kigihugu kizatuzanira byinshi ugende uje gutabara
ibyo kuri kose mfite agahinda ukuhaye mbona Kimara mfite agahinda singisinzira ndimo kurara ndirira igihugu ukiri umugabo kwambara gusa nzotabara nje nyine se nishika mfata uzogenda usanga uzogenda undi uzumva afite ishaka undi uzicazwa n'umubyeyi wakumva afite ishaka azogusanga dore hari nimba bose se badafite ababyeyi bameze nkawe ubibwiwe niki tihazobura bake ubibwiwe niki hazobura bake uzogende noneho wowe useruke nk'intwari ivuye mu muryango wanje eme bacu umuntu azicwe n'agahinda kisi karambwira ngo ni mukeke ubwo ni urukundo rw'igihugu kugeza aho wamubwira ngo ngeneje gupfa wowe uracanga ndupfa kandi nupfa uzobupfuye nk'intwari izi tuzoguherekeza kwirima tugushingura gupfa se nazabaye ikibazo ni inzira ga buri muntu wese uko kuragira ngo niba Imana yaragennye ngo uzapfira igihugu nyine uzogipfira kandi nimba Imana yaragennye kuzorokora igihugu uzamuka genda uzokirokora genda niko navuze uzawinjira ngo nibazingazinge gatimbo ngo umire niba mara kuzingazinga wamucagura ngo ibyukuri ngo njewe ngo sinongera ngo no kundi mutima ngo ndarya umuceri abandi bahabararira amazi uzogucuma ntagiha ariko uzigucumira umuntu akaza gushaka kugatorero ma kugatorero ese ako gatorero kabahiki yewe mwana ni iki kiba kuri ako gatorero hako gatorero ngo poroje muzotura muri iki gihugu ese ntimuzotaha nimuje kugwanira igihugu sabwire bari abasore bose yewe bezenesi we ngo bezenesi yewe nezeberi ariko ndahumye uje gusonesha iyo pataro niko navuze sonesha iyo pataro mama reko ntivumbuye ayinya yewe dore ko ntahayinanura ukuriga kuza kubaga kugasona kandi ntigeze yumva kuriya jewe ndabizi neza ntigeze yumva musaza amayina ejo mu gitondo yamasa nibatabasikiriyeho amazi turavyuka neza yagiye kugatora ndetse ako kanyagwa k'agatorero niki cyaba wazagiye ariko zuri bimva zavugana barabana bahungu bazo bari ta mugongo gafite sinkibasha kunamuka ngo nzamuke ngere hari ya ndebe niki baza bavuga cyangwa uzorinde nibaza nibaza babaje nko kumureba umunsi umwe uzobakusanye wamubaza n'ushuri hano baranyemere iyo babari baje ibyo kuri kwimana yewe mwana ndimo kwama numva ko imirabye iguma kugira gutya ngahwera njewe uri mu kubaza ayabaye kuri sapu ngasanga sapu gusa no umuborogo w'imuhira kandi guduce twose abana bari mu gupfaka imburagihe abana bagorewe ku misozi bari mu kunyagirirwa ku misozi abasaza n'abakecuru batakicihagurutsa mu nzu bakanyagura kuvuga ngo umugabo yagiye kurwana aho se ndubona ko muzehe yaguye ku rugamba uko nibwo ururimi rwose mfite yapfuye nk'intwari kuriya muzehe hari mu kuneza ariko musaza w'amayina araje gusa ngo atiganga imitsima aguma atiganga kuranga se kuraragiye tumuzi umwana wawe agira kuzana hepfo gutya yamagabo yabona uko nta n'igiceri wogera ngo usoneshe iriya pataro noneho harimo kuzoyikabura yabaye ihene ngo arimo kwishinza ku nzu ipataro yamyishanyagurika mu mavi irashira hari na Kimara Rungu ngo ananiwe kuvamwe umugabo w'umugabo waje gutabara igihugu Kimara Rungu umwana wavuye mu nda yanje n'ukuntu ise yari intwari hananiwe gutsimbura ise aho yasigarije uyu mwana ariko ndebera agatebe noti izuba hariya agatebe nta kibazo narwaye amakonyange iyi mbeho noneho kandi gusarira hari imbeho hari imbeho banyisha reka nze gushaka impuza sarire hari hakuryaga nari narazindukiye iyo mbimenye nahasize izuba iyo mbimenye nkaba nkushira izuba mu gashashe karizana kaza notera hano ariko Kimara Rungu umunsi umwe Imana ntiyokora muri bari abana mu matwi bose ngo baze bakurikiye Kimara Rungu batazi niyo bahabaje birunde muri iyi nzu
nkombe nkubabwira ububi bw'amahanga mana we uzabangabize ga nanone impfe kuvuga zapfe kuvuga n'ubundi ndabizi nubwo batonumva bose uko bangana ariko nzavuge aya mahanga ari mwe amahanga yuzuye ibyago n'ibyorezo n'amajaribo aba bana bapfuye ubusa iyo uri mu kugera mu ikanisa nkama numva gusa ndababaye abana buzuye urubyiruko rwogeze icyo rumarira igihugu gusa ngo ruricaye ukagira ngo imuhira noneho nta makanisa yohaba uko aya mazu y'amagorofa yo bubatse ino uko iwacu habaye amahoro iho ndiyo kubakwa hari n'ahandi hantu hoba heza nk'imuhira bo baricaye gusa ngo bari mu ma etaje kawe utakigira cya kintu uze ngo niba ari igifizo niba ari igiteleviziyo niba ari igiki ngo bicare gusa abana b'abasore bananiwe gutabara igihugu abandi gusa ni umunyenga bari muri ruyenge rimwe gusa ngo baguze amamodoka urururu ewe ato ewe ibyo mukecuru ambwiye nibyo mukecuru ibyo ambwiye nibyo kabisa gusa birababaje ngo ndicaye mukecuru niwe wawe unyibutsa ibintu biri muhira niwe wawe unyibutsa ko naje gutabara ariko mukecuru ibintu ambwiye ibi bintu mukecuru ambwiye ngomba kubibwira naje bagenzi banje abo tubyumva kimwe tukuzuzanya abatabyumva nabo bazosigara babyumva nyuma ariko ibintu mukecuru avuze nibyo kabisa birababaje biteye n'agahinda twe dusigaye dutanguranwa n'isa zitandatu gusa zigere nk'uku nari enjeneri ngo nibaje kuzana ibyo kurya nari mvuye heheze je wabyutse mu gitondo nkirirwa nkitakita hano mu muhana nkazunguruka ntacyo mvaye nkora saa sita gusa n'ukugwana na saa sita ko zigera ngo nje kurya mu gitondo nabyutse mu icyayi ubu nyine ni saa zitandatu namuwe icyayi saa zitandatu ngo nje kurya hari abandi bana bari muhira bamaze 2-3 badafite n'amazi yo gukoza mu nda ngomba kuva muri ibi bintu kuko iriraha ryino kugira iriraha ahantu hatari n'iwacu taco bivuze kwinezerereza ino tukanezererwa hano muri ubu butayi taco bivuze ni amafuti n'ibintu bya gito nta kintu ciza nko kuja gushakira amahoro iwacu ngo ariho tuzidegembereza tuhakorera rino rigara turi mu gukorera hano na iri rigara ryaha aha muri ubu butayi ejo tuzova tukagenda ariko ndatangaye ndahumiwe n'ukuri gusa ndatunguwe sinari nzi ko yego ni kuri abakecuru bose bababaye nubwo batabivuga mukecuru ga ni utinyutse kubimbwira ariko kuri abakecuru bose baratugaye ndigaye naramangira isoni nono uko abakecuru bose baza batubona basore turino tumeze gutya bakatubona nka kuri mukecuru ya biriya bintu kuri kandi bazavuga ngo akanwa ka mukuru kazakanuka ariko ntikaza kabesha kuri biriya bintu mukecuru yavuza bimaranye igihe kandi azabitekerereza abantu bose abasore bose kuri yazababona akabatekerereza nkuko yambwiye mukecuru wageze naho avuga ngo nuko ashaje ari imyaka ngo yaje kuba kiri inkumi ngo we yari guhaguruka akaja gutabara nanje ndi hano gusa kugenda nadegajeganya ibintu sinzi ibintu ngomba kuja kubibwira abagenzi banje natwe tukagira ico dukora azashira